bafowethu solong nawo ama-actor la e-TV Trust la ekhaya nabe ngikhulele la e-TV Trust ngibe kuyo-ke impumalanga yethu TV la nginema-actor bathi disho ukuthi ngibobani basuka phi lenzawo ake ngicale ngala sesi i-out bafowethu le comedy yashisa alright ake usho igama lami ngimlithawo lapha kuleli move ngakamkhana sibonga lapha kuleli move ngi-actor ngokuthi ngimakoti iphindile ngiyakowenza lapha kule series bafethu hayi ayikuthini machita ngabonela talent le ndikhiphele ngaphandle guys baningi labafisile ukuyenda kodwa abakhona inxa yokuthi babuka abantu and le chance lesikuyo machita baningathembayi ngishare machita ngimchita machita bara actor la nangibabe wami wasekhaya lo utekta ngithatha ake sinakane lo ngibaba kakho lapha kule series lapha kule comedy yes okay right into lengifuna ukuyibeka bafethu ngaleli series leli sanikhomba ukuthi everyone unayo talent bafethu kakhulu futhi sifike sibongene mfana kagogo umfana kagogo awusibulele ama opportunity most izangatethi lekuningi izingema drug addict bafethu le chance leya siyithola singithi sonke lesiyithola kusiphinze sibonene nesponsor sema-camera bafethu siyabonga mosha babe ligama ngikhayipondo labangatiwo la TV Mr. Kayipondo sibonga kumalo madoda mara la kule actor ngisolomon the Somza yeah bebe ngilotsholelwa nje ngilotsholela nangu unkosikazi yeah so madoda sifuna kusho lana ukuthi kahle kahle umunalo talent buya la ngakithi madoda sitozama impilo vele lana zama impilo leno lesiyenda kasiyada kahle kahle nethi kuzama kuphela ngiyathola mfana so ungitshele mfowethu ungene njani kule comedian series lana ngene nje kuthi bangibide takuzama nami sho kahle babone i-potential kuwe the way ukhandla ngakhona bathi mfana ke sosipana la ngana nje bengingahlala la sikum la ngihlala ngidlela amangozo kunyalo nje bangibida buya la sekele mangozo buya sosipana man siyasetshelewa wona vele ngiyakuva make kule movie ngimake babuka yakho ngilelitsha matondana wakho ngendikani lapha kini babili lapha kule story kithi sobabili saqala university baba wangithola university ngiceda ifundo tami tokugcina okay wangithola ngisaphuma university watsawa kubuya ngikuthatha ngikunike leave amanombolo so wangithola njalo nawo vele wagcumeka asifana ngathi ngimaqondana so nithini ngale opportunity bafowethu lenitholini opportunity le siyabonga kakhulu babukeli nikini emakhaya sibongekini ti-sponsor tethu siyabonga kakhulu futhi ningagcina-ke nakithi nalabo bavelako nabo bakhuthatele njalo banike lelithando lelisinika lona kithi siyabonga kakhulu sibongela kuye Rotman nesikhathi sakhe konke monje ande babukeli emakhaya ngazivela imona shevu siyangicela ngazivela imona babukeli nisithanze nasiyanithanza bafana balakazi vele TV Trust bafowethu lento yase-TV Trust bafowethu khona la ekhaya ekabhokweni embombela empumalanga bafowethu le yi-series bafowethu uyede yagijima itophuma ngasekudala lo December lo nakanjani cause nami ngikhona sayiphusha ngicameraman lapha ngibeke i-director futhi kanye nabhutwethu lana umfana kagogo bafowethu i-series iyaphuma this December sicela nisupporte konke lapho soba khona sibukelisa khona emaholweni emakasi emakhaya bafowethu sicela support buyantobukela iseries yethu iyashisa ihot bafowethu sisi danko ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume